Option guys, welcome to yet another video tutorial. As you know, kwa channel ya Potoli. So nitavan kan mkombisa ku this beat ni endless njani. Tiline ta DJ Slika, Shama Combo, yeah. Tiline ta DJ Slika kahle. Okay. So nitavan kan famba hi channel by channel, one by one mkomba ku ni tirhise yini ni tlange xinjhani. Okay, it doesn't like bass drum kick. Alright. Kick here na ili. Ni pack njani. Ni pack ndlelali. Okay, number 2, you got the hi-hats. Ito the hi-hats teto. Ti pack we ndlelali. So tona tikumeka la kaya pa Sonic Analog Kit 2. So ilitila. Number 3, snare shikona ka xigaza packs. Xixwan tsarogo snare nice, 9 snare nice. Yeah, ano va xongo ku xona va tirhisa ku xona na xona, but mina ni tsakela lexi ni decide ku tirhisa xona. Next one is snap. Danyana that's vibe nyana, you know. Loko yingisela track to tala ta xigaza electro masiku lama ti na yona snap ya so yi pakiwe sona yi kona ka xigaza packs. And then next is snap again. Ni fakile snap type 2 xin'wana I think ni xi modify and stuff. And then lexi snap ni xi add na mavoko sound clip yi kona la na yo. Yeah, one just need rename ntsala ku mavoko one and stuff. Okay, next one marimba. Sinyanganyisi xigaza xo xelexi akuna xigaza without marimba. Okay, marimba meni matlange so ni matlange so marimba tempo my one and 162. Okay, next one marimba again i bass. So bass le one ni fake na ikwela nta ku kwela ya fleet nyana ya ikwela u tsala ku kwela la ka xigaza packs kwela short pa ku so marimba ko. Next one i marimba nakola mara ni maise hansi octave. Yeah, one kuma kota ku bizela. Bear in mind ku marimba ma mina mile ka ti mixer track ti 2 to hambana, 1 mile ka 7, 1 mile ka 8, because kuna leswi u fanele ku seta topic for another day. Okay, and then ni fakanyana na these things lawa ni pake sona tu. So guys, marimba mastiva kuma kumeka ka yini ku zani nga zanya mikomba na ku ri mele ka yini azuma mastiva. So this sound ili on forget sound type 2 le one lo yungusanyana le usungula le ka polysynth synthrator or something, yeah. So le one ili ka power chords overdriven, ile electric guitars distorted. Alright, so yaka note. Okay, note in capsular lead hypersonic 2 got the soft leads. Yeah, soft leads
ta fika u kuma note lowu hi ndlela leyo. Next instrument, Jones. Ni rhandza ngopfu note lowu. Jones nayo yi le ka Hypersonic 2. Ni pake so. Yi le ka Hypersonic 2. Same section la ku nga na capsular lead, soft leads, and then Jones lead. Next instrument EE piano. EE piano, electric piano lewa. Then ni tlange so. Leyo yi kumeka ka warm EE piano vitrayo. Yi kumeka ka electric pianos. Ile. So next one piano. Tirhisa ti-piano timbirhi la. Leyi yaleyo mi nga yi tolovela ma swi tiva, to tala mi ta yi twa leyi. Ni tlange so, and then hi leyi la natural grand piano. Ya yi le ka acoustic pianos, natural grand piano hi yona leyi tlangaka. And then next one Chifa or Chifa. Yeah. Xinandzihisi ke lexi. Swi kala ngopfu ku twa hi ti nga ri na xona lexi ndzeni. So ni xi tlange so lexi ndzeni ka Eiffel ka piano roll. Ni xi tlange hi ndlela leyi. Hi lexi n'wina mi nga swi tivi ku xi le ka Hyper Canvas. Ni xi load hi ndlela leyi. Presets, synth lead, Chifa lead, and then selector xi ta va sharp. Bear in mind mina ni hunguse reverb wa vona le ka 4 loko yi pfuleriwile so mina ni prefer ku yi tshika kwala ka 4. Hayi ta yini no high drum Xikaza-Pex high drum ni tlange so high drum ni tlangise so simple as that. And then lay effect ikona Xikaza-Pex effect leyi. Okay. Ni tlange so. Yeah, hi ndlela yaleyo u hetile. U swi arrange kahle nje. So va ordinary sim ra wena ra sharp. Loko se ni swi arrange hi leswi. So ni ta tima na microphone in case van'wana va yi tsakela beat leyiwani. Because swa endleka yi dlina yi nga humangi. Okay. Hlangane ka next video guys. Mi nga rivali ku like, mi share, mi comment, mi subscribe. Mi ta kota ku kumanyana na energy endla ti video tin'wana. Okay, see you guys on the next video.